Allah'ım peygamber olgun suyunun hakkı için bardık kıyınçılıklardı jengil kılgın. اللهم بتعبها من أجل ذريتها واجعل كل ذلك في ميزان حسناتها يا رب Baldardı العالمين. tarbiya kılıp kıyınap çarçagan için Allah'ım bardık oşolardın acırını soğunu bergin. اللهم اجعلها من عبادك السعداء يا رب العالمين. Allah'ım baktılı bendelerin katarına koşkun. اللهم اجعل عملها الصالح مؤنسا لها في قبرها يا رب العالمين. Allah'ım salih amallarını mürzöde özüge yolda şerik kılgın. اللهم اجعلها ترى الآن مقعدها في الجنة يا رب العالمين. Allah'ım hazır beyişteki orununu körgön bendelerden kılgın. اللهم اجعل قبرها يسعد الآن برؤيتها للجنة يا رب العالمين. Allah'ım mürzesini hazır beyişteki orunu körüp baktılı bolgonlardan kılgın. اللهم أطلق لسانها الآن بلا إله إلا الله يا رب العالمين. Allah'ım elemdin tilini hazır la ilahe illallah kelimesinden ayttırgın. اللهم أطلق لسانها الآن بسيدنا محمد رسول الله يا رب العالمين. Allah'ım hazırın tilin ulu Muhammed Resulullah dep kelime aytkanга jengil kılgın. اللهم أطلق لسانها الآن بالإسلام ديني يا رب العالمين. Allah'ım tilimenin hazır dinim İslam dep cevap bergi jengil kılgın. اللهم تقبلها في عبادك الصالحين. Salih bendelerin katarına koşa görgün. اللهم تقبلها في عبادك الصابرين. Sabırdı bendelerinden kılıp kabul kılgın. اللهم تقبلها في عبادك المخلصين. İhlaslı bendelerinden katarına kabul kılgın. اللهم ربنا انظر إليها الآن نظرة رحمة يا رب العالمين. Allah'ım hazır rahmet nazarın men nazar salgın. اللهم انظر إليها الآن نظرة كرم يا رب العالمين. Allah'ım hazır sıy gözün menen nazarın menen karagın ya Rabbel alemin. اللهم انظر إليها الآن نظرة عفو يا رب العالمين. Allah'ım keçirim nazarın menen karagın ya Rabbel alemin. اللهم انظر إليها الآن نظرة إحسان يا رب العالمين. Jakşılık nazarın menen karayı görün ya Rabbel alemin. اللهم اجعلها من أهل جنتك ورضوانك يا رب العالمين. Allah'ım özün razı olğan cennatlardın katarına koşa görgün. اللهم اجعلها من أهل جنتك ورضوانك يا رب العالمين. Allah'ım özün razı olğan cennatlardın katarına koşkun. اللهم يمن لها الكتاب يا رب العالمين. Allah'ım kitebini oň jaktan bergin. اللهم يسر لها الحساب يا رب العالمين. Eseplerin jengil kılgın ya Rabbel alemin. اللهم ثقل لها الميزان يا رب العالمين. O alamdın Rabbisi tarazasını oğur kıla körgün. اللهم بيض وجهها بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. Allah'ım senin cemalına karay turgan yüzün nurdu kılgın. يا ربنا استجبت لدعائها في الدنيا فاجعلها من المقبولين عندك يا رب Allah'ım bu العالمين. dünyada tilegin kabul kıldın. Ahirette özün dualarının ibadatlarını kabul kılgan bendelerden kıla körgün. استجبت لدعائها في الدنيا فاجعلها من أهل الفردوس يا رب العالمين. Allah'ım bu dünyada duasını kabul kıldın. Ahirette ulu firdavs cennatını nasip kılgın. استجبت لدعائها في الدنيا فاجعل لها الفوز العظيم يا رب العالمين. Allah'ım bu dünyada duasını kabul kılgan siyahtı ahirette en jogorgu jengişke jetkizgin. اللهم ربنا اجعلها من أهل جنتك ورضوانك. Allah'ım özüňi razı bolğan jannatlardyň katarına koş. اجعلها يا ربنا ممن تأخذ كتابها بيمينها. Kiteplerini oň jaktan algan bendelerdiň katarına koş. فتكون فرحة مسرورة فتقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Kitebini algan kezde kuwany mana meniň kitebimi okugula, karagıla degen bendelerden bolsun. إني ظننت أني ملاق حسابيه. Men or esep beremde oylogan edem, birok maga mындай jengil boldu dep kuwangandardyň katarına koş. فتكون في عيشة راضية. Allah'ım özü razı bolgan bendelerdiň katarına koşkun. في جنة عالية. Jogorgu biýikden biýik bolgan beýiş nasip kıl. قطوفها دانية. Mömeleri jakyn bolgan beýişdi nasip kıl. فيقال لها كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Ötken günleriňizde kynalgan üçin ibadat kılgyn üçin bugün hal bolsun beýişdin mömelerden jegile degen bendelerin katarına koş. اجعلها ممن تفوز بقولك وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا جماعات يا رب العالمين. Cemaat menen beýişke bargan aýdalgandardyň katarına koşkun ya Rabbel alamin. إذا جاءوها وفتحت أبوابها. Jannatka kelgen kezde eşikler açılganda وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. al beýişdin ferişteleri kelgile tınçlyk bolsun jırgap kirgile dep. طبتم فادخلوها خالدين. Mana günölerden taza bolduňar emi tübölük beýişke kirgile dep kütkenlerden فتكون bolsun. ممن قالت وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. Allah'ın vadasına şükür bolsun, elhamdülillah vadasına jettim dep
Allah'a şükür kılgan bendelerden kıla körgün. Amin. يا ربنا تقبل منها صالح الأعمال. Allah'ım salih amallarını kabul kılgın. اللهم يا ربنا تجاوز عن سيئاتها. Günahların keçire körgün. اللهم ربنا بارك في ذرياتها. Kalgan urpaklarına bereke vergin. وارزقهم يا ربنا الصبر والسلوان. Perzentlerine, urpaklarına sabırlılık vergin. اللهم ربنا أحسن ختامنا جميعا يا رب العالمين. Allah'ım bizim bağrımızda akır dünya menen koştoşorda jakşılık menen ötüydü nasip kıl. ربنا آتنا في الدنيا حسنة Allah'ım barızga bu dünyanın jakşılığı وفي ver. الآخرة حسنة Ahiretin jakşılığı ver. وقنا عذاب النار. Kıyamette dozok otundan saktay صلى körgün. الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kelgenlerge, hizmet kalanlarga alsan kendine bir. Bu akşamda Bağrı